Dobrodošli u prvu epizodu sa Facecamom i opet igramo Strike, kao što vidite Modern Warfare. Ićemo snajperiste, smo 100 level bude, tako ovo, ja moram to sve znati, ne moram da vidim ništa bez naočara. Tako lepo. Sad se sve vidi. Profesionalizam! Što ljudi najbolji. Sad se zovemo imame. Daj, nije sve. Fuck! Moram da se vratimo u kantere, jer ćemo onda da ih jebemo. Da li ti jasno? Srbija. Bo! I'm sexy and the money. Sexy and the money. Sad kupio puras. Samo i ove što smo dobili brata. I ove što sam dobio brata. Što sam dobio? Ovo sam kupio. Seksijenu mami. Let's do this. Ako da sam dođu kantere. За 50 самое специальное. Гумку. Sljedeći klip izlazi sa čalokom udarima. Let's do this. Čekajte malo nam se nače. Prešao, jesu. To je lepo igrati. Jao, to ga je sjedao. I jao. Take no prisoners, comrades. I jao, kako su ovi pametni moja u kurac. Moj. Insekcijena mrlj. Take no prisoners, comrades. Insekcijena mrlj. Moram skinem laser,
Kakvi problema, a? Pa što im piše Adidas sad oči. A uvijek tako ne može mi suze oči. Ajde. Ovo. Ne mogu ni ove, i ove su loše. Moramo se vratiti na stare. Take no prisoners, comrades. Ljudi, uskoro menjamo matični na najvjerovatnije AZ-97, znači brava je. Ubio bombu, bravo je. Ač! Ovo! Ovako. I sad dugme. Što se polovim. Pade mi mikro. Pade mi mikro! Ovo je levo, jedan, treba. Sad se ostavi. Sekcija the money. Brojimo ovaj neki, to je nema ništa. Sekcija. Terrorist win! Take no prisoners, comrades. Sekcija the money. Nizu. Bomb has been planted. Znamo. Kako je dečko ne ide? Ovo je after. Jeste. Koliko posto bate? 6%. Ako je to se stiče klipa, kad se klipa stisne like, share, subscribe, mislim da nećemo meni klipa. Pozdrav!